Jedan jedini dan zaista može da ispiše stranice istorije za vekove koji dolaze. Šta bi bilo da je ishod jedne od najvažnijih bitaka na Balkanu bio potpuno drugačiji? Ajde da zajedno krenemo na jedno putovanje kroz alternativnu prošlost. Naravno, pričamo o Kosovskoj bici iz 1389. Događaju koji je, bez sumnje, oblikovao sudbinu čitavog regiona. Ali zamislimo sad na trenutak da je taj put istorije samo skrenuo na drugu stranu. To je ključno pitanje. Istražit ćemo zajedno kakvu bi to lančanu reakciju jedna odlučujuća pobjeda pokrenula kroz vekove koji su usledili. Proći ćemo kroz 5 ključnih oblasti. Krećemo od same prekretnice na Kosovu, pa onda gledamo političke, vojne i ekonomske posljedice. Dotičemo se kulture i na kraju razmatramo dugoročnu sudbinu celog Balkana. Dobro, idemo od samog početka. Da bismo uopšte mogli da zamislimo neku drugačiju budućnost, moramo prvo da razumemo zašto je baš ovaj dan, taj jedan trenutak, bio toliko presudan. Sad, ono što je ovdje važno da shvatimo jeste sljedeće. Iako istoričari i dan danas raspravljaju o tome ko je zapravo pobedio na bojnom polju, dugoročne posljedice su apsolutno neosporne. Bitka je, hteli mi to da priznamo ili ne, označila početak kraja srednjovekovne srpske države kakva je do tada postojala. A sada, hajde da premotamo traku istorije i da zamislimo tu promenu. Šta bi se desilo sa državom da su srpske snage odnele jednu jasnu, čistu pobedu? Vidimo dakle dva potpuno različita puta. Sa leve strane je istorija koju znamo, knez Lazar gine, kreće borba za vlast, država slabi i raspada se. Sa desne strane je alternativni scenario, zamislite, Lazar preživljava. To otvara put ka potpunoj konsolidaciji, ka jačanju centralne vlasti i institucija. A takva jedna konsolidovana Srbija, pa ona bi bila daleko jači igrač na sceni. To konkretno znači efikasnije upravljanje teritorijama, ali što je još važnije, sposobnost za organizovanu, dugoročnu odbranu. Ne bi više sve zavisilo od promenjive volje lokalne vlastele. Idemo dalje, da vidimo kako bi se sve ovo odrazilo na širu sliku. Jer jedna takva pobjeda ne bi uticala samo na Srbiju, već bi talasi te pobjede zapljusnuli ceo region, i to i vojnički i ekonomski. Zamislite to kao neku vrstu domino efekta. Pobjeda na Kosovu bi bila kao varnica. Poslala bi snažan signal nade drugim hrišćanskim državama. Ohrabrila bi recimo Ugarsku i Bosnu da se ujedine u jedan čvršći vojni savez. Umjesto niza nekih pojedinačnih, nepovezanih bitaka, Osmanlije bi se odjednom suočile sa jednim koordinisanim frontom. A ekonomija, tu je tek priča. Srbija bi zadržala kontrolu nad svojim rudnicima srebra, a to je, da se ne lažemo, bila nafta srednjeg veka. Zadržala bi kontrolu nad ključnim trgovačkim putevima. Bez osmanskih poreza, bez timarskog sistema, ekonomski razvoj bi krenuo jednim potpuno drugačijim putem. A šta je sa onim što čini dušu jednog naroda, kulturom i verom? Pobjeda na bojnom polju usmerila bi tok istorije u potpuno drugačijem pravcu i na ovom izuzetno važnom polju. Pre svega, pravoslavna crkva bi nastavila svoju ulogu bez ikakvih smetnji, bez potrebe da se prilagođava nekoj novoj vlasti. Gradovi bi se verovatno razvijeli po ugledu na druge evropske centre. Imali bismo verovatno jače kulturne uticaje sa zapada, bio bi to jedan nesmetan autohton razvoj. Ipak, moramo da budemo realni. Da li bi zaista jedna jedina pobjeda, ma koliko velika, bila dovoljna da trajno zaustavi jednu od najvećih vojnih sila tog vremena? To je pravo pitanje. Ovdje je ključna poenta snaga protivnika. Ne smemo zaboraviti protiv koga se borilo. Osmansko carstvo nije bila neka tamo prolazna sila. Raspolagali su za to vreme ogromnim resursima i izuzetno naprednim vojnim sistemom. Jedan poraz bi ih verovatno samo naterao da se reorganizuju, nauče lekciju i pokušaju ponovo još jače. Dakle, kad se sve sabere, najverovatniji scenario nije potpuno zaustavljanje, već odlaganje osmanskog osvajanja. Ta pobjeda bi praktično kupila vreme, možda decenije, možda i duže, ali ta pretnja bi i dalje visila u vazduhu. Hajde da podvučemo crtu. Ishod bi verovatno bila jača, stabilnija i bogatija srpska država, koja bi imala mnogo bolje uslove da se brani. Ali ta država bi živela pod senkom stalne opasnosti od novih sukoba. Istorija Balkana bi svakako bila drugačija, ali ne nužno i mirnija. Kosovska bitka je očigledno bila jedan takav prelomni trenutak za Balkan. I to nas na kraju dovodi do jednog šireg pitanja za razmišljanje.
Koji su sve ti prelomni trenuci u svetskoj istoriji, koji su, da su samo malo otišli u drugom pravcu, stvorili svet koji danas uopšte, ali uopšte ne bismo prepoznali?